je svoj prvi roman The Pornographer of Vienna napisao inspirisan biografijom austrijskog slikara Egona Schillera. Like every young writer who's a boy or a young man, you always write about men who fall in love. Poput svakog drugog mladog pisca, mladića, uvek pišete o čoveku koji se zaljubljuje, odljubljuje, pa opet zaljubljuje. Nisam želeo da pišem o sebi jer nisam naročito zanimljiv. Međutim, mogu se pronaći priče o stvarnim ljudima koji su živjeli u ovom ili prošlom veku ili pre 300-400 godina, a koji su veoma uzbudljivi i koji su zaista postojali, pa ne morate ništa da izmišljate. Bio sam u jednom češkom muzeju i uz Schillerovu sliku sam uočio kratak prikaz njegovog života od svega nekih 200 reči. Živeo je prolazeći kroz ljubav i smrt, zatvor, slavu, siromaštvo. Njegov život je imao sve što je potrebno za jednu dobru priču. Šta je potrebno za dobru priču? Za dobru priču je potreban konflikt. Osoba koja želi nešto da postigne protiv volje drugih. Lik treba da radi nešto što se nečemu protivi. Vladi, supruzi, porodici, poslu, šefu, vremenu, klimi. Konflikt je neophodan, a Schillerov život je bio pun konflikta. U kratkoj priči morate da dodirnete svet mogućnosti. U knjizi pokušavate da stvorite svet, a u kratkoj priči pokušavate da uperite prstom u njega. Trudite se da ga nežno dodirnete na tren, dok u romanu pokušavate da ga prigrlite. To je za mene značajna razlika. Kratke priče me opuštaju. Uz roman, a posebno ako pišete istorijski, kao što je to slučaj sa mnom, postajete deo tog sveta koji vas lako uguši. Za mene je to Beč, a može biti i Staljin, kraljica Elizabeta I. Tako, cijel taj svet na 2-3 godine postaje vaš život. Pisanje kratke priče je kao da ne radite na svom braku, već imate vanbračnu vezu.